Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ховалинг аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва сайёҳӣ боздид ба амал оварданд. дар намоишгоҳ гӯшаи имкониятҳои сайёҳии ноҳияи Ховалинг, харитаи хатсайри сайёҳии он бахшида ба Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ муаррифӣ гардид. бо пешниҳоди пешвои муаззами миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2019-2021 эълон гардидани Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ имкон фароҳам овард, ки ҳунарҳои мардумӣ дар саросари мамлакат рушд намоянд. мо ҷавонони ноҳияи Ховалинг ин иқдому ташаббусҳои пешвои миллатро ҳамаҷониба дастгирӣ намуда кӯшиш ба он менамоем, ки анъанаҳои миллиро дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ намоем. Инчунин дар намоишгоҳ лоиҳаи консепсияи рушди сайёҳии ноҳия барои солҳои 2019-2025 аз ҷумла Эко-туризм дар Ховалинг таҳия шудааст, ки дар он маълумот оид ба мавзеъҳои таърихӣ ва табиати дилангези ин ноҳия ҷой дода шудааст. Ховалинг, ки маркази сайёҳӣ ва яке аз гӯшаҳои бостонӣ ва зебои табиати Тоҷикистон аст, бойгариҳои табиию таърихӣ ва фарҳангии он дар намоишгоҳи мазкур ба таври васеъ муаррифӣ гардид. در نواری یادی مردم یادگار ایستاده است. من مومینو و شیرمو راهبر مرکز هنرهای مردمی ناحیه خولینگ شتابی که به همگان معلوم است امروز پیشوای معظم ملت به ناحیه ما تشریف آوردند. ما با عنوان هنرمند ناحیه خولینگ با یک روح الهام تازه پیشوای معظم ملت را استقبال میگیریم. خوشبختانه سال 2019 سال 2021 نیز سال رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردید که ما سرشار خرسندی گردیدیم و امروز در نمایش محصول مهنت بانوان هنرمند مرکز هنرهای مردمی ناحیه خولینگ می باشد که احیاگری هنرهای مردمی ناحیه خولینگ می باشد که هنرهایی بودند که چندین سالها آنها رو به نیستی آورده بودند. با تشبث دستگیری محترم جناب عالی هنرهای قدیمه مردمی اثر نو احیا گردیدند و ما بانوان هنرمندی ناحیه خولینگ حتی بانوان کوهنسالی که در مرکز هنرهای مردمی ما فعالیت دارند سن آنها تا به 75 میرسد و بانوان جوانی در اینجا فعالیت دارند و آنها جوان دختران را به آموزش مرکز ما فرا گرفتند که در اینجا قریب در طول 3 ماه زیاده از 80 نفر جوان دختران در این مرکز فعالیت دارند. мавриди тазаккур аст, ки дар ноҳияи Ховалинг касбу ҳунарҳои зиёди мардумӣ аз қабили заргарӣ, оҳангарӣ, чармгарӣ, дутортарошӣ, табақтарошӣ, қамчинбофӣ, намадбофӣ, сабадбофӣ, рафидадӯзӣ, чакандӯзӣ, зардӯзӣ, ҷурроббофӣ, қолинбофӣ эҳё ва густариш ёфтааст, ки намунаҳои маҳсули дастранҷи мардуми он дар ҳар як гӯшаи намоишгоҳ ба тамошо гузошта шуда буд. طول 36 سال است که با این هنری خود، با این چکندوزی خود سر کار دارم و صاحب شاگردان زیادی هستم که 26 تاش رو دختران و 20 تاش رو زنای خانشین تشکیل میکنند و چطوری میگویند که به هر یک مرد 40 هنر کم است، برای هر یک زن هم 40 هنر کم است. میخواهیم که هنرهای ما رو دختران هم از خود کرده از بین نروند، هنرهای بیبی ماما مادرای ما از بین نروند. дар ин чорабинӣ ҳамчунин аз ҷониби кадбонаҳои ноҳия даҳон нави нонҳои миллӣ аз ҷумла чапотӣ, фатир, кулча, қалама, гирдача, орзуқ, чагалдак, таомҳои миллӣ аз қабили умоч, ширкаду, шакароб, қурутоб, шӯла, ширбиринҷ бо маҳорати нотакрор ва ҳунари болои миллӣ омода ва дар ин намоишгоҳ пешкаш гардид. намоишгоҳро дастовардҳои ҳунармандони чирадасти ноҳияи мазкур ҷаззобу диданибоб гардонид, ки ин раванд шаҳодат аз таърихи қадимаи ин гӯшаи зебоманзари диёро медод. با اعلان گردیدن سالهای 2019-2021 همچون سال رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، ما جوانان دختران ناحیه بلندکوه خاولین از این اقدام پیشگرفته پیشوای ملت روی الهام تازه گرفتم در برابر تحصیل هنرهای چلاندوزی، قراقدوزی و اینچنین پخت‌وپز طعم‌های ملی را از زن‌های هنرمند ناحیه می‌آموزیم و کوشش می‌نماییم که آن هنرهایی که از بین رفتند از سر نو آنها را احیا نماییم. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ ба маҳсули офаридаҳои ҳунармандон ва маҳорати кадбонугии занону духтарони ноҳияи Ховалинг рафти омода намудани таомҳои миллӣ ва нонпазӣ баҳои баланд дода ҷиҳати ҷалби таваҷҷӯҳи ҷавондухтарон ба омӯзиши ҳунарҳои хоси миллӣ ва тарғиби онҳо дар миёни ҷомеа ҳидоят намуданд. Хуршедаи Наҷмиддин, Фирдавси Бобоназар аз ноҳияи Ховалинг.